whaatalo whātui lau whaafunga angale nei tū lao le aso, alo maia o tātou telefone, umwhaino tū whaatasia lau Radio Samoa, mo lau whaafunga anga. Ua whaamaunia mai reporti ale New Zealand Herald, le whaaua wai o na tuli o le whaasalanga a se tāsi o lii, e toa lua i ai e na mōli e le maliu o se alu atoto se fulu valu masina e ngoi a Nia Glassy. Na tūlai le li o Michael Curtis, tolu suru iwa tausanga, i lumur komiti o palola i le neiva yaso, ma e ui e le italo sanga lea lii, mō le tatalaina i tua, ai ua whaamawina le amata whaatulanga ai le komiti o fuafuanga mō ngā luenga fuatai, mō se amatanga fōu, o le soifuanga i whafo atu ma le whale pui pui, e peo na maua e te tau na maea, a o le itoe i loiloina, lana mata upui a Januari o tau sanga lua o lua valu. Ua lata nei le se fulu iwa tau sanga o tuli le whaasalanga a le li o Michael, ina o whaamaonia ma whaasala e solo atoe le to ese, o ila ua uma malona uso o wiremu i le whasio te tangata ma le loto iai po le murder, e peo na aafia ma maliwai Nia Glassy i roto rua i le tau sanga lua afe ma le fitu. Whailoa le komiti o palola, le te leo suinga o le li o Michael i tutono le se fulu valu masina, i tūlanga o amionga whaalia, ta ua foi e lana loia, o se tangate ua vaaianga i atu waile to atele, ma o lo whaatu mawina pea lona ngalue ai tutono le to ese, ma ua tele po kalame to e fuataina, wa au ai le a lii. Ta ua nisi o suif ngā lulue le whalpui pui, o Michael se tangata e whaaloa lo tele, ma e mai tawina le tau mamao o lea lii, mai whaafita uli ono tūla e mai i tutono le whalpui pui. E ui ni tūlanga le lei ua vaaia i le lii o Michael Curtis, a ua whaalia fina ngalo le komiti o le palola, e mo o mia pea o na whaamae a ina nisho po kalame to e fuataina, ta pena ni fuafuanga e fesoswani atuai i lea lii, e tau fiai o ia mai lona to e solio se tūla fono, ma si tia atu i se vaeng o le whalpuipui e ta pena ai lona tangata, mo e toianga i atu i fafo, a o le ilo ina lelei lona avanoa e te talai o iei tua. I le taimi nei o lo tu maupea lona uso o Wiremu Curtis i le whalpuipui, ma ua fuafua e toi tūlai i lumor komito palola i le masino o Februari o le tausanga fou. Ua tuina mai nei whaamaumonga fou o le pūlenga o le eletise po le Electricity Authority, ma ua mauai o le kampani o le Genesis Energy, le ua matua i toa tele lava o na tangata ua tu ua lea au nanga i te tono le tausanga. E silia ma le tosu lima afe tangata, le tu whaatasi ai o numero e na whaongaina le au nanga le Genesis Energy, wanga i ese, mai le tausanga ta alua i se o mai le whai unga le masino iuni o le tausanga le nei. Whamawina i reporte le tio whawamaloa New Zealand, e iwa afe wanga i ese mai le Nova Energy, ta ua mai tawina fo le anga i ese o tangata po paanga mai au nanga a le Manawa ma le Mercury. Ai i whamaumonga ma reporte le pūlenga ua moli mawina i le siti o le numero tangata, e whaongaina le au nanga e le tisi a le Contact Energy, Electric Kiwi, whapea fo i le Meridian. Ta ua o le Contact o lo maolunga na numero tangata ma paanga mai le lisio au nanga. Ta ua i loilonga le au su e le matatafa e le tisi, o le mafua anga upa uai le Genesis Energy, ina ufa amuta se tasio alato ufuafuanga ufa ingoino le Frank Energy, o se vaenga na patino i tautau ngō fio le tise, e peo i lea na una i ailol to telo tangata, e sa ili isi company e tau ngō fie. Peitai wata ua le Genesis o nei whai numere mafua mai le tuwha atasio ana company i lalo le ingoe tasi, ma lo tau lai pelo lato va ai, le fisoswani atu le i ainga i tūlanga o le tu i titia o tau le tise. Inisio tala wala pata ia nei le matanga luengo pisinisi ma ala manuia, po le Ministry of Primary Industries, i le ono pepesi mai ai o le fulu o manu felelei o le H5N1 bird flu i te tono New Zealand, i le angatu lea i nai masino lumanai. Watu ina mai nei fautuanga a o ni lapata inga i le mawai o se manu lele le sami po o le seabird ua a fia li siama, mana maua lea manu i le matafanga o petone i Wellington e. Whamanino le MPI a fai a sosolo le siama o le awhai ngata o na tau fiofi le pepesi o le fulu i manulele. Ai peitai ua whaamaonia mai e le malo ua levo no lātou tā pena i se whaafitauli whaapene e ono tūla i mai. Ua whailoa mai e tangata e ai to mai whaapito e manu felelei o le popolenga tele o le ono awhai nai o manu felelei o le vao. Ai mese o manu lele ua tau au ina o se tūlanga la matia.
po le endangered wildlife. E peo na whaamawina ua tele manu lele i atu nui fafo ua mamate mai le nei whaamai manu. Ua amata fwoi le mtanga luengo le vau matua ma le whaasao o na whaatino tui pui pui inisio manu felelei e sili o na la matia po le rarest bird species. Ma ua whaamautinoa mai fwoi le malo o lo saonga le mupea le tau mawhaina o moa mawha moa e tangata lau tele ma e maua lalo lava le avanoa e pipisi aile nei siama i tangata. Mai tala mulmuli na moli mawina le malo si tele o le pua o na afia ai le ftele o whaitua au kilani. Ma o lea na mai tawina ai le tau fio whemalanga ingo wa alele. E pe ona lipo tia mai ai le o atu lea i le se fulu whao whai ngā malanga na tau fia le tai au le aso tofi o le aso lea. Na whaeilo e le pūlengo malai wa alele au kilani e ui se malosi o le pua oa ai le ia afia ai malanga whaavao malo. Whapea foi malanga whaalo toi fale i Wellingtone, Kalaia Sitete, Dunedin, ma Queenstown. Ta wei reporti, le lai tito le avanoa na mawhai ai o na iloa atu o le ala talu ai le pua oa, pei tai na amata o na toi wa aia lava tūlanga le lei i se teimi mulmuli ani o le tai au. Sa fautua ina foi ave ta vale ina ia whae tete le anga ia i lungo awala o no le pua oa na afia i awala i vaenga ese o au kilani. O nisi nao tātou reporti o mwhaino tū whātasi Hello Radio Samoa mōle nei tū lau lau auli, whaafetai whaafonga mai, tō whaaseifua. Mawhai ora au rātu le tala o le tawi aso te itasi ona o le langologa mai le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le rau e whaafonga i se whaapopongana o tātou tala i vei whanua o le ria wauli o le aso tofi. Le aso sunmaleono ne o le masi no iu lai lua whilo ono e peo na whunga rātu mataperina. E le whionga i a leulo i ali ai se hucho le vaenga o telefo o la Radio Samoa. Ia wala valero ngupui ali o lo taupa ia malo o tōma malu malo le ngā lue malo le wheo le whaiva. Wala vaenga nei le tātou tala o le tau mō le so. Ia male aso atao e le ngata mui tātou i au kilani e whapefoi. Ia lo tātou wha siromanga i Samoa. O winga o le tau i le so le whamela ofisa le vai tau e langi le lei le tau. Me tai o no tōru wāwā solo wanga i se taimi o le awoli, ia male fiafiana nei. Sa viliangi mai le so mai le tu i mātuwha solo i rangi mai le tu i se sifo i taimi o le awoli. O le mawhanwhana o le reia sa tofi e sfulu ma le fitu tikeri o le malu i le poa na rei. E se fulu tikeri o le angoto le lai le lusfulu lima minute e te ai le lima i le fiafiana nei. O le vainga mo le soa tai au e soane le lai le awhatonu o le tulai fitu i le tai au. Whamei e awa mai ono iaia na i uanga a le o le tai au le awa uli a tai au na whaasolo anto fwoi lea ina langi le le tau. O le angi mai savili le soa tai au mo au kilani mai le tu i saute i sisifo. Ewa talafan tu le rivaenga o le awa uli i ainga umalavolo mafuta mai Samoa i lunga o le tātu ala leo. O le tasi ono tesi ma le tasi whan mo malo na gānui malo le whai o le whaiva. O le vainga i winga o le tawi i le somo Samoa o au savili whaasolo i na balosi o le tua o loa. Savili mai saute i sae o le ufitia i pēr Samoa. Mai au mai au mana i timu e awhi aile a taro i nei siu taimi. E tai o le tala fia e leo iei se whautuanga. Po se lapta inga o wha malosia mo laufonua uma o Samoa. O le venga la mo le somo le anturu fa mai u fitia se vaenga o le langi au mana i timpupu e iai nisi o vaenga e ono tō whātau tau savili inisi o taimi. O le venga la so antai amo Samoa o le a iai nei timu ma savili e ono malo losi le whātau tau inisi o taimi e wala wale nofsi le fiel pa ia ma le mamanu o le anturu. Tulanga rai peona i winga o le tawi le somo au ki lani ma Samoa au i le mailea e le ofisa o le vai tau molo si la fia. A e fia I lope ono lo fia lo fale I lo lunga. Si akilo whanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si akilo to atu si pele ono a fia ngō fia lo mauta I lo lunga. Talanoa I lo ainga I me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tu ama ota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia I ngō winga le tau.
O lau saonga le mu I taimi o loo longa mamafa, o loo yo lava lima. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Na taina a o e o poina u I le siva a o ta feliu liwai le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai sa sisiva pea Avea o e maupanga I po umalava Wasafa amasani A o ta Veo ai Avea pea o e maupanga I aso umalo uolanga Musika manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe moa u pe e se mawhai sa sisiva pea Avea o e maupanga I po umalava Matafa amasani a o ta Veo ai Avea pea o e maupanga I asa umalo uolanga I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. Be'ete mawhai ta sisiva pea Avea o e maupanga I po umalava Matafa amasani a o ta Veo ai Avea pea o e maupanga I aso umalo uolanga Could
partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iba tolu amo. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Ole semilo le manchi le Radio Samoa le divang ole a woli de le stofia so se fulu mo le no le di masino you like lua fe lua ono le was fulu mo le fitu midute o te de le July lua fa fi fianga mai le fa ile la se le fatu le tolanga I Samoa e te tala tuai le tatu ma tanga foi le de ya woli ya matango fie be te fa la mai na ya il nei fo ia woli a fenga ile tru manga wenga tute ma faiva lo filima ele nga tintono o New Zealand ya man tru I fafo a fa before yellow tatu fa se manga I Samoa le ma fu tomi lungo le tatu wala le ona le tasi ono tasi male tasi fa mo ma lo le fola viele lo fole tu o tatu sila fai foi e lumo no le riva ngola woli le fa tafiti o nga wenga tute ma faiva lo filima lo ve so muli fo le den yo le tu wanga o a onga na yalo mafana ya fa pe nei fo ile dava is fo ya o toi fo ile me masan ya va vena mo ile po ya va ve fo ina la usu le tai ao ya ya tu mo a onga pe ona fe nga ya ila to ile dei fo I to sanga ya molile fa ma mo fa tai ile to tu al tringa ya ti pe ne yele to ma tanga mai le town na le si uli me fo stemele ma on tu le one time to fa to sai le ria woli le por calambio la woli ba fonga mo se yo le fo ile tu lai fa ile fia da ne ya ona tatu tama vaile se mai le sa le fionga ya le anto se vema le por calambio ole nga ngai fo faiva to te ba futa se uli fo ile tu lai ono ile po ana ne ya se le va fusu ya inga winga ole tau le mele ya ole tai ona leila o ka se pua o lunga ole a wala tili e fe lolo foi nei fringa malanga va le ia na fa peau na cancel ia pe di le ia foi le tai ona leila ole me mali ya ele mia le tai ia e mo one two ia le pua fo e pe ona moli mawina ya sa wele mal malulu le da taimi te ia na ia wa ma fan ya ole fo one tanto wa ia tu fa fo le tanto official ia pe ka u yesinga o foi le ka fa la mai ile anga ia tu le maleba le ya ai awoni a velu suya inga winga o le tangma mea o le afa le tonu wai fuanga ya ma ta penanga o le ia vayaso wa maua se masele maua sina taimi e fa alu mo le fa nau ai a fai na uma tu al fa na ba ye le ai se me la no foi fo le fa alu o ye fainga wenga ya ai no foi la to le fa le pa wa le mea fa ye awale ki ya fuale o nga umu be a le si va ia le kuka fa pakar fa lawa ya makungole kipoki e fa yel saimin ya po le la vale me fa ya tautuana ya wane I mu e malfani ya to e fia to ya oni mo tai au ya ta pena lo fo ya mana ya lo mafana o le le ta tu te ya ile vai tau lo tau manu lu o lo rongi e le se me o le as wi ai fo le toni o le toni ngale sa fa il quattro na lu ya toni nga fu ina tau na fa wo tuai ile quattro na tolu ile dava is fo pe anta to wo le lo fa malanga le o le tua
Wa tau le pisa mai mene o mai o tau mawhale whanau I aonga. Ai o lo vai pe nisi o ata o lo tuwane I lunga nisi o matu. E iei lava ia tau mawhafoi o laile leina ngā sesein. E iei fo I mea ai. E na o leo tua tamiti piki ko kongu lo male lapisi. Ia. O le whaasau ngā se leni al whainga malo o lo iei nei. Ia lena whaasau I nai le tai fia miliona tala o nai whaimai. Ia tele tupe nā lui le mole mele o le free lunch. Ai tō tele fui le whana, la tō tele fia ai. Ai le ai fo sa kama kiki whaavare valei lalo le lali nei. E fia ai se mea ai ai ko foi lele. Ia e pe e le se mea ai o no au ngā mo le whana. Ia na paunao le mele na mo. Na tofo tu lava mia pe le I tofo ina. Awai ke loa kwai falling on me ai ko nga me e na le tumu ai le lapis ai le ai ma se nga mona yalo ma fana le la na ye swinga wa fa I ti fo le ta e nga se ia ta ma fa ia tai lo ye nei fana le da quanto tu na ia ba ai a fa ia o fa le tonu na le me ai lo no o le si foi na tu pe te pena mai ele fana o il fan ma la tu me ai ele o nga uma ye ma wa fuana to freelance na ia on ia e la vanisio on e ta pena tu la le lanchi le fan I le aso ma le fo yaso leva yaso ma le fo I masin ia o ma sani I fo ta tu ma tu I le tu lang ai mi sala I tu pulanga telefon I la tu I tono kulis o kamanga ia le kai ngama o ngaska mai lunch e se le lunch va ku le fan mo ma le lunch o ile on ia bo tau fiolo ai mi si kula le fale mi si male o longo winga fai mole ya le mea o ngai le so ato na probleme mo kam kikinga o ngi vol ma fofa ya ai fa ma lo I nai ma tua ya o le da fo wa la tula tai de mai ai el fenga ai ma le vai ngol fa na wil fale ya vai so fo ya ka funga ka le ngo ka ko fia ka fi ko fia tale a for fi tu I lungo le wala ya o le a ko fo ka ko wala le poloka e pe ona masania o e antoli le tato loto pe uma nga wo si ku lunga pe uma nga wo ko sefu pe uma na wo io sa tolu se fulu miliona dala o le jackpot pito I sili le ona tele o le nei fo I tau sanga tolu se fulu miliona dala ma tu le no ventuna ya e kama no le ngama le miliona le versona o ile aso tona ma lo ile se ale loto e famile kalar gaman ole la fa tonga malona tuli le countdown le Woolworths le tono le mo I manukap ya masano no le fa ia tu wanga I know ye fa tawida ya pe o foi mai na le rainbows end ya ele ta wa mai pe fiel tu pel te malon fa anu dan pe pelot eva mai wala vanga il tasil miliona tala kusa pe le ko fa isanga pe pelot pe ko fa mai ma we se tu pe le miliona tala wa maloloto kasi le pe pelot ai maloloto ai aka ko ye kai e fa isa ngo le loto ile va ya so male ya ai aka ko ye ka ko po ngisi le va ya so male fo I ya so o kai fikisha la ki anta to ya awai te so na telefon ya awai yo ye le tem ye fiki le laki e fo le tem e makua e unlucky e lava ona e tu sala lo unlucky male makua I unlucky o engelang ile tai a ona leila o tele mai lo po e wa e sila ya ele fa nga so longo le ta longa po highlights dai longo le YouTube ai fa ya tu la tala ia wala ona manu malo Argentina ona ole nau tai o Argentina e fia manu malo io mana tua na tasiale score wala mala fai ula timi o le ta longa ia ai toi mo lo mo le score Argentina ona tu sai lo le ida ia ai ona ole le mana o Argentina fa ile me foi le ole ai le po po le ai le go ia le na toi fi na we ai la fi na wo toi la vale la to ia mai wai ina toi mo le sia la to go ia ona tawa lunga lo le ole ta longa Argentina e lua ia o Engelani e tasi lo la to ai ia le la wa fa tu langa mai lo ma ta longa ole sa ilinga champini ia mi se foi sa ilinga le ole tu tolu ma le tu fa e pe ona yai ile fa un ole yeso
o le aso sala i le tau le iwa i le taia. O le la whai ai a le tālonga o le sa ilinga o le tūtolu ma le tūwha i le vale o Wharani ma England o Teilo. O le la o umaka kou le loku ia e makamaka pēa ku o me loku i arka ku kāronga ranga. Ona e usu lola ia le whaasa uni le whanau le asonga fua. Ai te tangi lo mo le whaili o le sa ilinga Champini o le ipu le lano langi i le valea o Spain e amalau malo si lea Argentina e pe o le manu malo mai i le tai au ana le la. Ea, o li sina vaenga mo lo si le fia i le rifo i teimi o le awoli au whianga i ele aturu. Ea, ma ngā luenga tūtem wa whaiva lo filima miwa mosa pa tala whātu dai manu kau. Whauina tāni enu ma le ainga Rachel Sifa i Nine Point England. Le sunga ia Nico le wea. Nioi. Ia le ngā, o le la fua au tupe le vai. Ia mawhai eila o matamatenga o le tolu 10 miliona tala. Fifi e laki se sioka kou le tolu 10 miliona tala. Fiu koe su. Ia la wa eli tai ai samo. Ia me eno fonofo ai lafu. La
mana mie o e pose sia lo a inga se fsoso ani tau fe malanga inga moni usila. Imata au pue peo le vaita mai no whana upo anga luenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fsoso ani iai Ken, imata upu tau fe malanga inga. E awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata I le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo mau le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua lima ta laid vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le na o le lua whata laid vai aso. Ma wae. Wa silia ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa I le o valu selau lua iwa tolu iwa. O valu selau lua iwa tolu iwa. Peta mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. E whaingo whielo o langa, pe a le leilau wha Beritania. O te talaina nei awanoa e teles talai I le Dynaspeak, moa o onga wha Beritania. A onga fua e o nofo mau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liawa se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha Bea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiwa, lua lima lima, ono fitu whātasi, lua lima lima, ono fitu whātasi. Petana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twa.ac.nz. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Maunu ue Samoa wai la le le vasa. La le oe inu o le vasa.
te filo malu. Ole tu file te ne Samoa ya mala male ta ngole sua le palua va male sulla tonga ya mana tua. Ya mana tua. O tu pula ngata la boine ya so. Kasi mana ufa ali ali malu ya ti le fa Samoa una ole nanu. Pa mole mole so te filo malu. Now ya e ma wale poto sili awane ya ona olo lua ia sili lo loto. Supermali na wino le rivang ola woli do to iluse fulu male lua midu te ona tala o lei tula e tolu ya tala tolu na uda tolu tanto tala mai tulu o le Pasifika male la langi e pe o ta prenda le ele fole to ya Miriam na na to pobari avalo atu ya pisa fo mai ya ole official con sula ole o iva tolu tasi lua la tolu mera o iva tolu tasi lua Feleni Koro fa talfantu le ringa hangola wuli va before ya tidaya sina lo ya male ainga e yele aso ua fa ingoina ole Q day Q man tua foi le mtai tu sina ole Q le sa wele upu foi le question ia po le Q foi le kian wei ole le kian wei lu mal for coupe wa mele fa matalanga ole tala le te faita wa tuai nei e yai ia le aso ole a o mai e le aso na wa fa ingoina ole Q day o maila ia leo le isi fa a wawina o le fa matalanga lea ma fau ia fa pea o nai siaki au imeli o lea e fa maunia ia low identity e fa ngai nai ia le atau lo tus folau ia po nai tutongi lau invoice e fa ngai ia fa matalanga foi lele o lau tus stupe peitai ile pito itua o lo o iai ia se tangata ele anga lea tangata Olo o ia o ina ia tātou wha matalanga umalava mai emailia wata ua o encrypted emails. Ia po emailia o lo malu pui pui ai le teminei. Mo le teimile nei, o le o nā wha maumaunga po le nā data, whamai, e le o mawhai, o nā wha awinga ina e le computer lea, ia pe o le tangata po i lātou ia o lo tū wha atsia, ia fa momonga tamai o le teminei wana o ni matai tosi mani fai numera ia fa momonga lo ia le teminei peitai o le tanganta o lo ia fa putuina nei fa matalanga e lava lana ono sai ia mai o lo fa talitali le vaenga na ile aso yo o mai le aso lea o fa ngoina o le Q day o le aso lea o le a mawhai ai e se computer ua mantua pito siliantu lona poto malona malosi. E mawhai ai ona ia uncover-ina. Ia pe mawhai ai ona ia whaita wina ia au wha matalanga po o au wha maumaunga. E o i mea e tau o classified documents ia ma spy secrets. San, makua makau kia le koe ngā me whapea. Whamai o le teimile o lea e mawhai e le vaenga po lea uranga lea ua mawhai ona la tau ngau sia le me tau encryption. E pui ai a tātou wha matalanga. E pe o le sao noa iai ia le polofesa langolango. I le University of New South Wales Australia Institute for Cyber Security le li e swawhai a Sushmita Raj. Ia e whamaila na wha matalanga. A whai. E sau se computer, e mawhai ona ia te talaina uma ia mau wha matalanga. O lona winga, o le a te lele wha le tonu, o le a tupu i le lanolang. Ea mai, e fuala po ai le tangata te fsili ai le teimilding, ai o lau whamaile wha matalanga, o le aso lea, ua tu lata pe ua lata mai. O le wha matalanga sa whaia le tamaloa, e sua whaia Peter Shaw,
Ia sa ia whaailoaina lea i tu ai ngā whaamatalanga po lea aitia. I le tausanga ia feiva se lau iwa sefulumana wha. Sa whaiai se tautalanga le nita ma i le Bell Labs i New Jersey. Ma ia whaapea mai ei, e iei se tein, e iei le aso. O le a mai ai o na fausia e tangata. Ia se computer, ia po se quantum computer. O le a mawhaiai o na whaia ia ngā yoinga. E le mawhaia tātou laptops ma computers ia tātou whaungaina le teimilini. Ona whaatinoina lea tūlanga po ia fui au nanga. Ia mai a o whaia le tautalanga lea lea te malo. Ia sa whapea o na pisa tangata a malantou whapea mai. E le se me whapea ngai kupu. Ia pita iane. O lea ua i eile popolenga tele. A whaia i eise tein. Sau se aso. E mai ai o na fausia. A wā a tātou tilo nei le ai le wa sauni. O lea le mele wa tupu. Ia le wa pese mai kako pese le ai le ngana whaasamu. Toi la i ti ale mea lai le o mawhaina whaia le ai le teimbile nei. Ia tātou pese. Ole whengau ia ina, ole whaaleo o upu. Toi paua na ole mea lai whaale tau. A o leo, ma leo suina ole pese. Ole makua makau kia. A whaila, ole tau mawhaia tātou whale tupe. Ia ole tau mawhaia le kampanina i eilau i meri. E manu pui puia, ia tātou whaamaumau. Ai maua mai le computer lea ia mamai au na fausia. Ia o inga iloa. Wā, le lopo wa umang fausia e sisi. Au lai whaatalitali. E iei lea so na te tatala i nai ia whaamaumaunga umalawo tangata. E ke ia koe alua kulau kuskupi. Wa makua ke lea o ola o yiko. Ia, e leise kako me mawhai e. Ia, na paule tātou me mawhai o le whai. O le ono sai. Ia mawhao ngā umai ia vaenga i ola ofu i na mai. A misa lewa mea nei u whala tupe. Toi wha madan tua i lau. Ia le whautuanga le peo na uina mai le afo. Le matanga aluenga o leo leo. Le maasani o na ngā wainisi o tātou. O le tūlanga fo i lele o le vili o tō tangata tau wha le ama whaia tia te oi. Au mai au wha maumau ngā o lau tu stupe. Ai mai se lau pin number ma lau password. Ona o le fia avantu lau tupele na maua mai a pai mala fai. Ta wantu le fai mai. Ia e limas fruafi. Ai ta taula ona mai au wha maumau. E tu o tuai tonu ia lau sele. Ia a e wha a fofonga lo se me wha pena. Nga ar ka pēa ar kir fongi e wha. Ko ia ingi au wha lupenga se lua pe kolu kankanga nga viriak. Mai fai wa sa o inge koe viri me lau kir fongi. Ia ole bena ta ole tau whaavale. Ai a mai a ona fausia le tangata sa computer le ta ua mai le mata upule. Ola nui. E le aima sa computer o iei le temine me whaiona i a tāwhia. Ua e wha mai le whaamtala. O le makua i sawa lava. O le whaau senga ina ele nā computer. O a tātou whaamaumunga e misila mene i o mata tusi. Ma me ia o numera. Ioi, ele le iale fai mamana malama i mei e tutupu. Ia lei fo i le, fai au ngai kei, fia o i ele meka o le cash. Talalau tupe tu tono lau ato na nā whaale lei. Wa i tau ngalo po fele me nai na nai. Ia ona e fia lor wa ia la i ele maoi. Ia e lise me ke pole i fue kawalo kala maiku. Ai fefe e pe a tupu se mea whapea. Talo sia au dei tupu. Ai fefe e pe a tupu. Wa le famele ta. E leo toi umia steimi ai ono tūlai. Maila ngā mea makau kia wapenga. O longo wiko. O le ale toi se fini whamatala. Ma o le ale koe fia kia ua fungi kupe se si kongo se whare kupe. Ia pe a whapea ngā e ko koingi kupe. Ma tau tia ia te konolos. Ua whausia tangata i le nei vai tau o le soifua. Salonga e mapo upu aele ai se fa atinonga o mea enunungi e u ina ma fola le avi
le avio che risoma le punia la va le rivango le voleva me le visiti le si vainga e va finali a fonga buon per asia che quel computer e lei se tu pe tono il giusto e o fantulo ye ba o longo o inga con wai ka le pe ye le ai ye pe o computer ye fa tu pe le na ye la tu pe Teine, ole, 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 ole,
su e mai ni ua mai se o so sala ma se la meleke ki ai o e le ala tele no pasala e le au ala tele ma si o ponga wata malete ma mo ia so le pa te la ne o le tama mai meleke o mana pai atu o te matele tele te iu lava le tu sa meme tia ilo ai ngā e sola na poi sa tabua e a se ma pa alata lata i le pai toto a ole a sala sa vali solo i le ala e o se teine male taula a te le lo ai na lava e mamalo tu malo ala la paga so sala te le meleke di ai o e le ala tele no po solo e le ala tele ma si o ponga wata malepe o uma poia sole pa pete dalla neo le tama mai meleke o uma na paia tu o te matele te iu lava le tu sa meme so sola uma o te ile i meleke i ai o e ile ala tele no po solo i le au ala tele ma si o ponga wata malepe o uma poia sole pa pete dalla neo le tama mai meleke o uma na paia tu o te matele te iu lava le tu sa meme Tarfatu se whapoponga o telefou le Radio Samoa. Ua whaamaria mai a Amerika ua whaia nei isi a lātou o spainga whaasanga i a Iran, ma ua mai alapta i a Trump Tehran e te tau ona whaile leia nā mio. Ua whaamatau i a Trump o le a pomu e Amerika ala lau papa mano fuanga o malusi angatau ele tise, pe a whaia le toi anga i ane nisui o Iran i talanoanga i le bēsa fau. O se whaamatau fo i whaapea a Trump sa whaia mua le masino a perino na tausanga nei lava, na adia e aile mau whaasea mai kulupu taua i a tatau wa malo au whaatasi. Whaero ai whina ngalo i lātou ia o i tu ai ngā whaamatau whaapea i ralo tū rā whono whaavau malo o le oso whai whaamoe ina o tangata lautele mo lātou si o manga o se sori ngā tū rā whono tautaua po o war crimes. E re ngata i lea ai le teimir whaasisiranga lea Trump na vai ai tangata anu o Iran wa poto umai rungo ala lau papa mano whanga tau marusianga ma lātou whailo tutu whaatasi ai e te e fuafuanga a Amerika. O lo tunturi roa le tō tele se isi ra sanga le ai le mata upure nei le bao Amerika ma Iran wa tele o nā whianga i atunu uma o le lalolangi. O tangata to lima lo msaromia i Hong Kong i le whaatauina ma le whaeroa ino o tusi e ono au fia ini tustusinga e whaasanga tau le whainga malo wa pu e leo i le mai o leo spa inga leo i ni whare tusi se lua po bookshops. Whai mai le malo tustusinga o lo au fia i nei tusi e wha so fia i le ita whaasanga i le malo ni whaamasinonga ma ofisa e whaamarusia le tū la whono. Wa tā ue le ripote iei tusi na abesea mai leo mai alato waspa inga i whare tusi ia, ma o le kulupu to alima e o fiaiari e to alua, tolu sulfitu ma le lima sulfitu tausanga, ma tamai ta e to tolu e le vare tolu se fulu le lima sulriva tausanga le mātutua. Ua masarumia lo lato usoria o aia inga tau le puipuinga i to tonu le atunu. Whai mai le BBC o lo tau fia i lato le teminei mo suenga, ma a whai e whaamaonia morianga, e ono no fosana le whare pui mo le fitu tausanga. O ripatia le BBC se whamtaranga mai le Amnesty International e whaapea o oso whainga ia ua whaia i whare tusi, wa tiri whaamaoni aile mea moni o le atupu i le atunu, o se no fuanga e tau sori tū la whono ai se tangata o na umea o lo teu i whata tusi. I Australia, iei lele i wapu anei leo i Australia i whaarau na tūra i mai le tāuna ni la,
i le whaetua Glenmore Park i Sini. Le ana mau atu stasi o ali i whafo mai o se whale wa maliu, le whale na mu i le tau ana le la. Pai mai le 9 News na wala au le fsoswani whaapawame le no whanga lea, i le wape au i Wagon Crescent, ina wali poti e tua oi le whale wa mu. Pai mai o le ta ngata sa maua i whafo mai o le whale, sa iei manu anga i na tino mai le afi ma ua mariu, pe ama le onas futau sanga le matua. E tautonu leo le tangata wa pueina o se tau ainga o le ua mariu, ai le no fwai le whale na tupoi le whale melave. O lo whai so e suenga, ai fōringa mai na iei se penisini na whaonga i le afi, na atiri sa sao wawe ai. I New Zealand wa maua i le tunu le strain o le whaamai manu le bird flu H5N1 le matele na afia ia tunu te tere le rangi. I ptia le teo whaapamalo New Zealand sa sao nuanga le Minister of Biosecurity le tunu o Andrew Hoggart e whaapea wa whaamaunia le iei o le siama le New Zealand mai se manu na maua i Pitone Beach i le awa uria na nafi wedding i tone. O le bird flu, e whaingoa fo le avian influenza, o lewa fo na iai, ma awhiai manu isi waenga le rarangi, sa mua ia awhiai le Northern Hemisphere i le rua whedua se fulu. E leo se whaama ia awhiai tangata, a iei ni poti na awhiai nisi o na ofeso ta inga ma meola na awhia. Whai mai le Health New Zealand, e le iei lava se tasi wa awhiai le bird flu i Aotearoa. Talamurumuri, o le Minister vai for New Zealand Winston Peters o le awhero i atu le pāremi o Niue ma whaipure mai fiti ma Samoa i le soi au kirani. O le ptia le Radio New Zealand whaero e Peters o le awhaia le whorutanga mai lato i au le pāremi o Niue o Dalton Tangilangi sa kia siti teoka mai fiti ma whata Ryan Schuster mai Samoa. Whaero le Minister e tāua tele le Connect New Zealand ma taitai o le Pasifika. O lo iai au kirani whata ma sa kiasi mo le whontanga Minister le Future of Investment and Trade Partnership o ni malo whaalolungia a New Zealand. Tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso manuia tere ngā ruenga o whenga iai whaasui. Wa mawhai ora au da atu le tala o le tawi aso te tasi ona o le langolonga mai le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. Mo le antalanga ngā whautai le whaltua ia Miriam Malala Topo Mare le rivaingo le awoli. E mo se o totonga nao tātou talami i tono o le Pasifika ma le lano langi e wala wale longa puyeri o lau topa ia ma lo o tō mamanu a whina e misia o le amwhio nei tō e whaafunga i e le tūlai wha i le awhia whinei. Malawa tia pasa yo e malo ali fer fivani pasa Josie ata ala I faiva sele malo le fer fiva sene Josefa yo le leia ke ufa ne ku pe con la copa Ale vanga de le tanto talo le tau mo le anga tul pona ni mala so anta mo au ki lani masamo pe ora una mai le official le va ai tau Ole vainga I winga o le tau le vainga o le awoli faisi wha malu mai o manu kau nei. E oi, o le whamai e le official vai tau e ono yeina I wanga tau ulu vā vāsalo ai. E lenga talo awoli nei e whapefo I le whiawhia na nei. Savili angi mai le somo I le tu I mantu. Whaasolo I nangi mai I teimi o le awoli mai le tu I sisipo. O le mawhanawhana e peo le whamawina I le teimi nei mo au kilani sifulu fitu tikeri o le malu. I le po ana nei se fulu tikeri. E ngoto le la I le lus fulu lima minute te ai le lima I le fiafiana nei. O le venga mo le soanta mo au kilani o sane le la I le afo le fitu I le tai au. O mei o le a wawa mai o le iai ia na iwanga a le o le tai au le a woli. O na whaasolo tu lei na langi le leile tau le soanta mo au kilani. So vili o le a ngi mai lea mai le tu I saute I sisifo. To e whaatalawatu le rivaeng o le fiafi Samoa. Malo la varangan we malo le wheo le whaiva. Ia te o to uma o le dawa fitu minute wa te ai nei le tulai wha I Samoa. Winga o le tau. O au savili e whaasolo I le malo si o le tua aloha savili mai saute I sasai. O lo o fiti ai pia Samoa mai au mai au matimu. E a fiai le atano I nisi taimi. Pitai e leo iai se tala se fautuanga. Po se lamta inga o wha mahalo sia mo laufunu a uma
o Samoa o se tala fia tele le. O le venga la mo le sofa mai o fitia se vaenga o le langi au marai timpu pu e ia inisi o vaenga e ono tau whātau tau savili inisi o taimi. O le venga mo a tae mo Samoa o le aiai nai timu e mo savili o na malolo si le whātau tau inisi o taimi. Tulanga nai pioni ei winga o le tau i le so a toi fwoi ma le so a tau mo au ki lani ma Samoa. Faiste fuanga e ta pena e lo ainga mo lo longa. Tala noa i lo ainga i le mea e fai pe asi i tia le vai au ta folo fale. Tu au me ta au e se no fuanga saunga le mu, ma fa au ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E fai ma le sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga i lo ainga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taime o lo longa mamafa, o lo o iou lava lima. Eva mai pea i the radio kasi lima i wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo sa pelu lava o sia upeni ma sia upea tau ato le ia la sa o iuta e tu sia yo le lafo le ia la sa o iuta e tu sia yo le lafo.
se senga ai tau le fetaui I le fufusi o si o uofu ai Ai le ai oni o se vai Si o umiti a futau le ofi O sili ai ona oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai ona oti Ngilo uolanga Tatanga fai so ainga Popo le vale lo umafau fau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La umalo me aunga E su e ai se ava Yele da mea mai wai me to tino to ainga Vans by lante mantau mante E mala pese da wa fai ko ina o langa papa Hei, Siana, te ka vainga ka pulhe whakau singa o I wike koe ni. Io I kai ke whaatatari ki ai. Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki I. Pe whao wha le rei he ok mau whi mau koe heni he moni te. Ka pau te ke lavea, pe I kai lava o alu ki ngā ue, e ue sia e ni hike. Mau ha whakamatala lahi ange I he acc.co.nz. Ta lofa sa mola ua lofa, o fia avesa uta po se whamomoli sa mo upolu po se vai. O le Jack Shipping I manukau le tali. O se lia ma le 5 tausanga le tautua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le awefua le o te pe o se atupau I lalo ifo o le $10 kilo. I oe, e sa o le lei oe. Wawe wala au mai loa fui maono ma le Jack's Shipping I le o iwa lua ono tolu 5225. Lua ono tolu 5225. Pea fio ane I le unit 5 ba tasi fa Weary Station Road Manukau. O lea wa amata o na ta pena wa amo yulai au kuso ma se tema. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na boiwe amu uso. Bag. On Enterprise Motor Group Manukau. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa wa umma koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O feet for cover. O le 5 ongo fiku Great South Road Manukau. Pe vile le over se lau 5 o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Uale osa I fala bella. Le tamaitai o Agnes Stowers mua o le atau tua mu oi. O walu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, tuatusi, lua fitu di, Waiparera Avenue, Henderson. Tamilongo le wanchi o le was fuluonom la fa midu to butene le July tolua felo jama to mai le vang le woli joy fa tala fantu ya le totua ala radio sam mo timide yo lo fa simela sunga ya print le totua mala unanga le company le casa bait and appliances le land to official to I Otahu tala for print jo yo Ta lofa la uso man via fafetai wa mai yo uso ya ma alili malulu ko le je coupe Brother, I know we can't do anything about the kupe. They come, go, and we can't do about the malulu. It's coming, going. That's right, Prince. And how about you? And how's Kasabed's this time of the year? Yes, brother, it's going good with the blessings of the Lord. You know, we can't complain. You have to stay positive and
doing the business, getting the support from the customers is more important, and doing your best for your customers, giving good service. So that's always the main focus, and then automatically God look after yourself and your customers will look after yourself. Absolutely. Ain't that the truth, Prince? So, to keep us warm this winter, what have you got in store for us? Prince? Got this first special also, yeah. So, Fapitua first, that's the Villa special for Casa always. So, we got the hot iPhone 17, the latest iPhone 17 from Apple, or the customers who love Samsung, we got the Samsung S26. So you can buy any of the phone, or if you want to upgrade or you want to make a combo with the phone, like you want to add the TV or you want to add a JBL speaker, we can do the combo as well for you on a very, very good special price. So for the phones, if you want to buy, it's $19 per week. Sifulu iwatala vaiyaso, and we can program you the Samoan Bible to sipaya on the phone, so you can read it anywhere. And when you mention Radio Samoa, the magic word, you get the free surprise gift. Man. That's the first special for today, brother. Fantastic, man. Prince Tomo Muepiona if I fonga chile di vangola. Ole we tato telefoni fi full way le iPhone 17. Yeah, but the Samsung S26. Ole wafa, but we know that would for me now le se full maliva tala le pimeni. Ile vaiaso se full iva tala il vaiaso ete mawaile iPhone 17 foldava ye po le Samsung S26. E mfeo de tu ye tono le tu spaye le ngana Samoa I so telefoni e lua fai loa ye na fa funga il Radio Samoa le fa toa ona mawa tuaile Malaysia fa to amin no la me alofa mai le sungana ya Prince o le tutua mala unanga ale casa beds fa to lona lua Prince. Yep, second special also, thank you. And it's lounge and dining combo. So we have got this combo promotion going on, and it's a customized promotion. So you can furnish your whole dining and the living area just in $29 per week. So you can pay just $29 per week, and you can get a brand new lounge suite with the 6-seater, no for tolu, no for lua, no for tasi. 6-seater lounge suite and a 7-piece dining suite with the 6 chairs. And you can only pay the weekly payment, $29 per week. And don't forget your mea alofa when you mention the magic word, say manu. That's right. That's right, Prince. Fabjolo na lua le we le tanto city le ole potu mano loma le pontu ai. Ole we le tanto city no for le tu ai ngole fabric moa I no for tolu no for lua male no for single etasi. Elenga tailia moa I lanu ese. Ia elenga tai dal tanto fabjole moa tu ai lau ai mano for e ono. Ia wala vai le fianga I le tru matanga tanga matalinga sua I totonu tatu ainga o loa umana e mawhaiora e maua I le vaiaso e le lusfulu male iwa tala lua iwa tala I le aso e mwhiora mawai lau seti no for 4-1 now le tu ainga le fabric ia le ngata I leo lau ai ia mana fona e ono mole po tu ai e le mai ai ina le tatu whaamatoa le a e whailoia Prince Olena e whaafunga le Radio Samoa. Yeah, on the moa fua tuailea o laumea alofa mai le sunga ia Prince Malay o nanga le casa, beds and appliances. Fabitolo Tolo Prince? Yeah, thank you. So the third special we have got, it's the TV special. So we have got the 75-inch smart TV, Atamai TV, which comes with the Freeview, all the features like Wi-Fi, Netflix, YouTube, Facebook, and other programs. So we can even program you the Samoan Bible to Sipaya on the TV. And the price is only $28 per week. Lua walutala waiyaso for the smart TV deal. And when you mention Radio Samoa, we will also give you the free karaoke Bluetooth speaker, which comes with the mic, and you can get this from Casa only for $28 per week. Sick. Malo vamtanya Prince of Tolo le ya tato TV
Maua le TV na le tuainga o le Sony Smart TV fitu lima inisi lona lautele. Online le free view o le winga na o le online lava o la internet il fale po le wifi. Ia o e matamata lo le Netflix, YouTube, Facebook. Ia ma source por kala me lava i lunga o penga tafa i langi mwhewar whaita wailau tu spa i langana Samoa mai moa i por kala me mai Samoa ma le tautua le Radio Samoa i le na o le lua valu tala le vei aso lua valu tala i le aso e maua i lau TV na fitu lima i nisi lona lau tele whailoi ina e whafonga le Radio Samoa e maua fua tuai ia lau free karaoke Bluetooth speaker e aru atu e malamakia e matua e pese lava o ia i nai lau maunta ia ma e mai moa i lau TV o kase lau tele e pei o le lau tele o se malai la kapi. Whapitolo on the far, Prince? Yep, Papitole Fauso, so that's the Moinga special. Now you have got your phone, your lounge, your dining and the TV. Now you need something to sleep, to rest. So we have got the bed special in the end. So we have got the king size bed, the big size, Even we have the Super King. So if you want Super King, we can do Super King. But the special we are doing is the king size bed with the Sleep Well Firm mattress. And it comes with the tall boy. So it's a combo deal with the tall boy and the king size bed. And the price is amazing. It's only $15 per week. Sifululi matala vayaso. And we will also give you the mea lofa when you mention the Radio Samoa, number one. Fantastic, Prince. Now, how can the people get a hold of you? How can they reach you for all these hot specials from Casa? Of course, brother. So you can come to our stores in Otahuhu. The address is Fafikufa, Great South Road, Otahuhu, near the KFC, Kentucky. And in Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is just next to the Rock Shop. And in Porirua, the Wellington branch is 1 Seralbai Place, Porirua, which is next to the Winds and the Countdown. And the opening timings, it's Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m. And on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And our contact details. So you can contact us on our Facebook pages, plus our toll-free number, which is Owaselau Lua 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 Lima Fa Walu 0800 222 548, and you can press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store, and you can also contact on our Facebook page. For Otahu, it's Casa Beds and Appliances. Otahu for Henderson, it's Casa Beds and Appliances Henderson. So you can message us, call us, and we can help you to find the right product, and we will also help you to do the applications online. Or if you want to come to the store, we can also help you in the store. Fafitai Tililava also. Prince, I'll wrap it up for you in Samoa. And in the meantime, you keep warm and keep up that smile and keep our audience and our people warm when they come and see you at Casa Manuel Day. If you will see you next week. Yeah, Manuel, if you so to Fase for Samoa. Sekia Samoa. Taila sunga Prince now to tomala udanga ale Casa Beds and Appliances if you fa funga GA fa tolo on fa pe on fa ilo mai ole ile tanto fa to mo moinga o le Slumber Zone king size bed el what way malona fa maluna ole Sleep Well Firm mattress le ngantala le mo want way malau wafo malau pusa tu ole tu ai ngola to boy ele da ole se fulu lima tala il verso fulu lima tala il verso mo ai lau Slumber Zone king size bed al want way mal fa malu ole tu ai ngola Sleep Well male pusa tu mai le to boy fulu lima tala il verso moris fam tulanga a fione da le fa fito fa Great South Road i Otahu out of a tunnel level KFC i Henderson o le tolo fito wiva Great North Road i Henderson po Porirua i Wellington i le Tassie Selby Place i Porirua out of a tunnel level i Winds Male Countdown Malau yele over se lau lua lima fa valu over se lau lua lima fa valu mo nisi fa mtalanga i le tautomala mdanga na Prince Male Casa Beds and Appliances. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo
Ole wa lusfulu ma le fitu mi du tau chain ele tulai tolu wa vai foi o tātou polo kalame wha ngā solo. Le rifo i vai ngolea woli rei musika tei tulu ai o e leanga i antu i ai ngolo wha mre bai. Ia po leanga i atu fo i mo whainga wha tonga wha mai e no ngā ruenga tutu ma whaiva o le so. Ia po sau wha sa vilinga po sau tienga i le nei iawe.
it's time to find home. We know the way. Watch this rainbow, gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? I know the way. Now, ladies and gentlemen, who's about that time? Turn the thing on now.
Fa fianga sui fefilo yo le ringa ngo le o le le so tofia so sfulmaleono le ringa sino July lua fe luono le wa choice sfulmaleono minute o da tane o link July fa chala fa widantu ya jantu tala mai intro le Pacifica mal langi le pe yo na widantu link July tolu mai ya Miriama ona sumia le on de forva tasi mai le fianga ya le antu savema le polkalambe o le nga ngai fo faima. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The American president, Harry Truman, said that every president has been attacked by the public press. President Truman also concluded that a president who had never fought with Congress or the Supreme Court had not done his job. Actually, that principle is also true for you and me. No matter what our job is, there will be people who oppose and criticize us. Sooner or later, you'll stand for something that others won't like. It's true. You can't please all the people all the time. That's why trying to be popular is a losing battle and an absolute waste of our time and energy. We've got to choose the right battles for the right reasons and realize that real success is owning a good character and clear conscience, even if it makes us unpopular with some people. But even those people who won't like you for your stand will still respect you for your character and courage. You see, when no one makes a stand, everyone suffers. All it takes for evil to win is for good men to do nothing. The famous Watergate scandal in America is an example of this. The men who worked closely with President Nixon knew that wrong, illegal things were being done, but they didn't do anything to stop it. In fact, during the trial, when the prosecutor asked one of Nixon's men named Porter why he did not even try to stop it, Porter answered, "I was afraid of the group pressure from the other men, and that I would not be seen as a team player." You see, sometimes silence is golden. Other times it's just plain yellow and cowardly. There's nothing wrong with being a team player as long as you choose the right team. Remember, if you don't stand for something, you'll fall for anything. As a wise man said, please God and you'll please the people God wants you to please. So why not decide to join God's team? If you ask Him, Jesus will give you the power and courage to make a stand for what's right all the time. And you'll also inspire others to do the same. Just think a minute. Ele mafai on the
Ua malielo loto mai le anointed praise le ni vainga o le fiafina ua toe iwa me du te ona tālea o le July 4 ua tōru ngā tui nāle polo kalamina o le Think a Minute mo e mā wai tātou umalawa i le reia sa tofi o le ato mo seisi ona whaapoponga i le teimi masani i le aso a tai au. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Mole ntulenga ka fau tele Samoa mo le tātou mafutanga mai la vai la o le na la si o le mai fo le divainga o leso talo si o le da Samoa ia se afo. Ia se musika foi e te lue lue mai ai, maua foi se ai o le reia se tofi tuta ma whaiva lo filima e pei ona whenga iei malo taupa. Ia langa te tono New Zealand, e wa pe foi e tono e mau anto ai malo tātou wha siramanga e Samoa e tau ala antu lei le tautua a le tātou ala leo i Samoa. Le tasi o ono tesi ma le tasi wha mo e pei ona ieiva talo whantu i nā e Kansas City Utai Amerika le tu fine ia a Kenese e wa pe foi e le tui loma family o lo ma toba i le rivainga o le fiafi. Manu e tele la singa o tutoe e malawhenga i fo i mawhainga malolonga i le po ana nei. Tau puleo le lofo le tua o le tātou filo i ailo na lofa malona anga le ling. I le tai au singi a tai au. I lunga le polgalamina o le malu o le tai au. Ia ona o lai to se ele sungala o ia tawai. Pe umala e fisela fono mataika wuti le aso a tai au. Ja, le was out by the sound of young Yali until Saviam, le Polkalame, or le Ngai for favor, Elia Fiafine. Ja, Manui and Tele, Yafangamano long all day, Fiafi, Yoe, Famano until Tamaya Solmonalasi, never talk one for you on the two, the Fiafi, ja, Savali, San Luke, Malo, Pap Taile, Pap to my divine or less of time to tongue my vile fantung foe. Ale te waka mai le ata fo o le moana le da wai fale tifanga i le taimine ia po le da foi wei lunga o lau laptop i le nei vai tau but we le via vi soifua Heke heke tuku waka